Ki Khubor Ka Bate Se TV. Lawan Rashapi Taka Frank Yamaha. Visit Yamaha showroom for big discount and very low down payments only this August. Don't miss out. Contact 96129 51198 or 96129 51298. Katmaktin hapadeng UMLA ka Nongkram constituency uba Arden Miller basayo moin bat UMLA ka 19 South Shillong constituency uba Sanbor Shulai menta kila sedang ban peni yala gijong kinia ha ka bayadei bat ka jing pentrekam ya ka skim MLA kabalong Arspa Sanpaulak tengka Kumban Syukudau badang ha kini ki kindiat sengi UMLA ka Nongkram constituency uba Arden Miller basayo moin ulata kranyo uba Sanbor Shulai ba balai open pau tang ya ka Sipaulak kabadai ka discretionary grant kat baya ka MLA scheme kabakot hadu Arspa Sanpaulak tengka syai ka ja klem dapen menapat ba habaya kran bat kilat patai kubor hadin balawai ka jingyalang bakerpang ya ka balakot ya baro ki head officer bat kumjuru ya ki nongyalam shnong Uba Sanbor Shulai ulapan pau baya ka skim kabakot Arspa Sanpaulak tengka ula depan IT nado ubenai kelalengkot arajar arpusau haga jingyalang kapalalong ha Assam Club Laban. Shushu uba Sanbor Shulai ulapan pau ru ba omdei tang Arspa Sanpaulak tengka Nrei gadang don sa pralak tengka kabadai hi ka skim UMLA bat haba kenlang baro ka MLA skim kalakot hadu Arspa Sanpaulak tengka. Hakabadai ya ki babun ki jington kam na do ka surok anti singkian umbam di ka jing sneu ki surok ban repair ki surok tar te namar ba hakini ki si ki don ka jing jor jong slap ki den bar kum tar tengala khot ka we ka special meeting mata kasi haka bangala khot yakini ki department nadu ka office jong DC office jong PHE office jong ka PLUD jongka Shillong Municipal Board ke Shillong Cantonment Board nangta jongka Sports Department jongka MBPDCL nangta jongka Health Department nangta lakor ka Urban Affairs Department nangta yaka Police Department but lakor langrun nagaliang jong ki Dorbar Shillong ki Village Council nangta nagaliang jongka Tourism Department but kui hakaba ka nagaji ka phangjo nagaji alang kolong ba ka review meeting ka ba ngachi khot ka por ban review ya ki developmental scheme na ki kampan roy ki bala pentrai bat ki balang ki bala yo sanction ru bakin pentrai bakin long ki bastet ki babaha bar ki bala deploy da menta ka jimentu ki jung ba tega ka review meeting ka ngaju khot na ka por ka ba ngiyo ban ya slok biang ya ki kino ki jing trai ki besange kino ki kam ki ganang de ban le ki jing ji pa ba kum tar haga ba layon mi khmat di ki ba bun ki top official bar ki engineer jong ki ne ki department ki ba fair kham tam hangne hapo sor hagi ba ki department ki be dai ya kambat ni kum MLA ka ba mun namar ji ki pa ba no sesong consensi bat ka belong ka basnat do karata de ngasukwa ban hagaji akan ngasuwa ban shu penpau hangne nomor ba ban ay kana ka details information na jing tip shaki nongsong snong jong ka konsensi ka jonga bat skipat ba jong ka state ibrokoi kolong ba pi kana ka scheme boro kana ka scheme haji shisha kolong ba ladan ru krang ba kipat ba kin chai Kang ki pai ba konsensi rukin chai ki pai ba pro ko we ka state rukin chai bakal adon ka jing kan tho na ki katu kan de ki MLA ki ba hadin bangala penpena ya ka tu ka jing ya ka hok ka ba ka sarkar kala ai seboro nru fu ki MLA march paulak kata ka ka discretionary grant te kelano ka jing kan tho ba balai bo la ka do ba ye balai bo asan bor uya thu khana sarong yang tang ya ta chi pulang tega de ka habang ya thu ka hok ju pai ba te ngam ti la ka mong men sim jono ngam ti ngai ya thu ka hok ba chi pulang to boron ru powur ke meli ngi yo te ngai nga sob dengan kada ka baca mdai tang ta chi pulang la ka de sinaya ne arnaya ne chi pulang na khatsalak ne de kururu ka ba de ju pai ba te kan le yu nga kran ya ka hok te la ka lu no ka ji punwit ki wei tang nga nongum na le si kan ka jing thot la ne ka jing penmong ye ki wei ba ngam penbana ta chi pulang te nga ta hang dengan ya thu ma don ru ki ba ong ba mo ki MLA ki ba ong ba
Baliu ya tu khana ta ta kaspaulak. Baliu pun berapa dia kata ars pak san paulak. Te khana bagi pai ba bakin syai kalong ba mo kini ke MLA ke bedang le sidang kini khniat ski ki bana ya kata ars pak san paulak. Neringan no lengen ya tu pi kan go report jong office secretary jong hang ne kane ka MLA scheme bagi yong ka SUWP kemun ngi hasor yong ka Special Urban Works Program. Kabaki aibet ars pa san crore haka kasiti jaw MLA bon pentrekam. Ars pa san lak, sorry. Te bakin pentrekam yang ada ka ars pa san lak. Pa hang sangap hang ne ka report. Mr. Sanbor Sulai is the first MLA to release and handed over the list of SUWP scheme, Special Urban Work Program, sanctioning MLA scheme 2023-24, and handed over the sanctioning order to Shri Anthony Marwan, Secretary Monitoring Implementation Committee, in a public meeting held on Assam Club Laban on the 21st January 2024 to implement the scheme with the help of its members and community people's participation as per work order enclosed herewith. Mut hang ne kalau kau usai ba dan ke berang pelat yang mentah nga nadu pernah Januari ngade UMLU bening kong do ban pelat ban tip paj ba haka bakala haka ke public meeting lagi meeting paj ba ka lalong Assam Club haka live foi trek jong Januari jong arah jarar fusabu sinam benai bening kong Jajat bagi orang buat ngelapelat, bagi ngilai siapa ke komiti, kumpul julek, bakin pentrekam, dah ke bakin ya selop. Nadu ki dorbar senong, ki seng bahalang, ki sports club, ki society, kumpul ngilai ki school, bakum terba, kin pentrekam ya kena ka skim na bentar ke jingbit jingbiang. Nadu ki duk kisuk, nadu ka senong gatau, nadu ki kena school, ki sena pulin, ki jing ka gombam umdi ki surok nanti singkin bakum ter. Jika kamu ngasuh sorong ba ngade UMLU bening kong do kat kumana ke kuat pun pelat ya kaneka ars pa san paulak sekipat ba kamu nomor baki don ki UMLU ki baong ba balai por ya thu khana sorong tang ya kata ka si paulak balai mu ya thu ya ka ars pa san paulak tengah ngong ba kaneka jing ya thu ka baar nomor bela ka baar kamu ke reminder kamu pareng ban perma yang nalu pernah junuri kalalong kana prabnai mensua lesi ngalade pelat paj ba apu Assam Club Laban kuma MLA bening kong dong pelat berapa saya kan eka ars pak san paulak dan nomor don ki MLA pergi bong ba boleh pernah uya tu khana sarong tai tai paulak tengah ngong ba kan di remendar kajing pernah ka bar pat leng ba jungki ba ya kan eka pisala de pelat te susu kan eka de ki ong ba ki MLA scheme ka ba ki ai bet apo ka bor jo MLA berpentrikam berkorkom pentrikam ko jawa kalong dak ba ki ong ka community people's participation kaba ini ya slok tak punya tray lang batki sinong ki prepare ki seng bahalang ki prepare ki dorbar sinong bukum ter kabar kaji pernah ka hakabade ya isagawi pakai MLA scheme kamdai tanglai lak teka kumula pernah di MLA kamdai tanglai lak tak baca yang ne kadai pralak tengka kini ki MLA ki bla keren makane ki keren tengah ars pa semhulak kabala ki aspa solo kabak yo be apo jing tia ta ka siti lawan be ben jing tia ngapar ba ngam ya keranda ki yung ta aspa solo ngalapan sai katu ngada pentrekam na rupa Januari kini gidang super benalang mentagi ki yung bat kita ki MLA beli ki atu sarong ta pulak beli ki mi atu ta aspa solo kane kane ba arsin ka ngani atu kane reminder kane ka aspa solo temen ta par ngaku abang bat Lanya kena arspa san paulak berperalak arspa peralak. Cek siap terisita buat dengan nuksa jong ayat terisita berpenyo pada kiri cis pak nyukur. Buat dengan nuksa jong terisita. Mendai berpenyo long konfen bercu hun naik tay arspa san paulak belasu ajing tiak jong emeli bayi peralak. Terisita pengen penyo skin ini dapat Delhi dia penyo skin kumayo manga. Na state government yo skin. Sok pai ba aku si ka gawa gi skim bo pero ka ba kwayo lo mne tanga ne ka kur ka sispa nyokrur nang ne lay ko kanang lay dali ka lang bon please come and follow me if you want a developmental scheme
Wan mana? Dan fikwa ya ka Roy ka pari ki scheme ban penpu penping ha konstitusi ke jok. Bo baniyo lagi hajar lak ni sa. Persang wa aku mau meli tapi lara piru bilang meli. Dayo ada kaksiar rusiang ya konstitusi. Kata ka spirit de benon meli. Dayo ada kaksiar rusiang siang isurok borok ada kaksiar. Kata ka spirit de benon meli yaki ya ka konstitusi kita. Di kata ba fidong ba ngisong opposition ngam laban tre ngamlong minister ngam laban tre. Ngamun siang julong minister, ngalong MDC tantem ngam julong minister, disor sing ngalong siang opposition. Abang atray nga job si job. Kacok jing tray ke mabitre pa bawo job. Tengah arung abun julong minister. Ha. Te haba fitre stop pa bawo skim ki wan nga job si job. Te pinong pemerintah bemla ora skim ora ayu. Ngala ora skim ki bon gila haba fitre stop. Ki bon gila haba pila ora skim. Leche dalir pi skim. Lechener of skim pinong ba don opposition melaban raskim murka nom arais kadang ka personal performance tungki that you have to work hard bun ki department iba don pide ben work hard sinagi DPR request ko ba kung mga try mga tinga ngaru nga ka nuksa da ka bang karpat lang yuwi ka meliru la de kwa ya kadang no ki jingtep kumno ban move scheme kini tay kaying junga ka kapli naman ta bro ki perlo ka beli arsa tawan yes log ngadi alam me ki sidaliru ngan dialam ki yakini ki agency jongi ki baju prepare ka DPR na kaliang jo party BJP jongi ki play claim da siu siniaro yangi para BJP yakiru kan penyarapan penkran peniu mlele nga ka gamper ka kebala penyarap tengah nga ngi ka kumbang ngai ho nga mi khmat jong ka 19 South Chilong Convention Legit yang ada kipas baca juga 19 South Chilong Constituency. Kumu member juga Meghalaya Legislative Assembly. Udah juga Meghalaya Legislative Assembly. Kamu kapa ngan yarap tangi beliau juga konstitusi. Hang ni bun benar konstitusi. Abu wan tak kebun. Ngan ada UMLA juga Meghalaya. Kibala ingam cupli ceri. Ngapen yarap deh. Kalau pada impo percaya kabur beli udang bu yang ada setelah percaya. Dari spirit ngan kayu juga harus takut tak. Saksi yung apply na brok ori kari kasi janjara garu wana not is wayawan sangat kapangala nga ilang penyarap that spirit should be there.